Абул Асвад ад-Дуали деген нахви алым ислам тарихында Абул Асвад ад-Дуали деген грамматика илиминде алым өткен. Бұл табииндерден. Бирок Аллах Таала бір адамға бір жақсы сыпат берер екен, бір жаман сыпат берер екен. Кейбір адамдың жақсы сыпаттары бар, арасында кейбір жағымсыз сыпаты болады. Абул Асвад ад-Дуали алым болған, грамматика бойынша илимді болған, бирок біраз сараң екен. Bir gün bir çölden kelatkan, toğdan kelatkan, jaylaudan kelatkan bir adam Abul Asvad ad-Duali'nin aldı janına kese tamaqtın jıtı burqurab abet qılayın dep atқан ekan. İçinde aytadi. Allah'a qasam içem deydi, bunu tamaqa şerik qılbayım deydi. Tamağımdan oğuz tiygizbeyim deydi. Al kişi de eптеп жақынdaş керек taqa. Bir şılta otağıp şonun janına oturup tamaq jegisi keledi. Ana aytdı, ustaz deydi, jolda kele jatıp deydi, o bala çaqаңыздың атынан өтіп бара жаттым да deydi. Jaylauda anında bir alaçığı var, bu bala çakası semiyası o'xshaydi ekan. Ustaz kele жатып şu balda bala çaqаңыздың yanından öttüm ele dese. O şaqa taşlap kelgem deptir. Otur deydi. Ayalыңыздың boyunda var eken dese. Boyunda var deydi. Emi sözgü alıp oturuş kerekti. Men ötör kezde oşo ayalыңыз törep kaldı deydi. Boyunda var töreydi deydi. Daha jeydi. Ayalыңыз bir demese ekini töredi deydi. Enesi de oşanda öyle deydi, daha cibret. Kayınnem de ekini töregen deydi. Biraz vakti ötmesinden deydi, balаңыздың birisi kaza olup kaldı deydi. Anan ekөөgө süt berişte kıyın deydi, öyle deydi. Ekөөнү kaydan baksın deydi, daha ceydi. Tamak tübü baratat, daha söz deme kal. Angıçı olbay birincisinden keyin ekincisi de kaza olup kaldı deydi. Deydi. Egiz ekincisinde kaygırıp ölüp kaldı da anın bakılsın deydi. Andan da jaman boldu ustaz deydim. Ne oldu dese? Ayalыңыз da ölüp kaldı dese. Eki bala ölgönde kaygırбай, al ölbey yani men ölöm mü deydi. Akırı çıdap ayket, tamağınız şirin mi dese? Şirin için özüm jep jettim deydi. Bakılda sarаңдык. Урматтуу мусулман bir туган, сараң өтө сараңдык болбош керек. Пайгамбарга жана Аллах Таалага эң жагымсыз сыпаттардан бул бакылдык экен. Күнүбүздүн bir бакылдар бар экен, сараң өтө үйүнө эшигин бекитип коюп, тамагын жашырып жеген бакылдардан бирөөсү үйүнө bir канча жылдардан, айлардан кийин дос келип калыптыр. Дос келсе сыйлаш керекпи? Баласын чакырып, балам дептир, барып дүкөнүнөн дептир, касаптан эттин эң жакшы 3 килограмм эт алып келген бүгүн конок сыйлайбыз дептир. Бакылдын баласы кандай болот эми? Дүкөнгө келип, касапка айтыптыр, эттин эң жакшысын сом эттен бериң десе, балам шашпа азыр мага, мен сага ушундай эт берем, пыштактай болгон, эч жерде эти жок, пыштактай эт берем дептир. Десе, эт алып эмне кылам, пыштак эгер жакшы боло турган болсо. Эттен пыштак жакшы турбайбы? Магазинге пыштакка барыптыр. Пыштакка барып, жакшы пыштактан бериң мага, үйүбүзгө конок кел десе, дүкөнчү айтыптыр, азыр сага балдай таттуу пыштак берем десе, пыштак албай эле бал алып барайын анда дептир. Бал жакшы экен дептир. Анан балчага келип, балыңыздын жакшына кайнан бериң десе, бал саткан адам айтыптыр. Балам азыр сага суудай тунук болгон таптаза балдан берем десе, суу үйдө эле бар го дептир, тунук суу. Анан үйүнө кайра келиптир. Келсе ата колунда эт да жок, иштеме жок, баласы. Атасы айтыптыр, балам эт кана десе, болгон окуяны айтып бериптир. Суу өзүбүздө эле бар, суу албай келдим дептир. Ой өзүмдүн балам айланайын. Садака болайын, алдыңга кетейин, жакшы эле тарбия кылган экенмин, бирок бир нерсени туура эмес кылдың дептир. Пыштакка барам деп, этке барам деп, балга барам деп, калоштун астыны желтип бердиң го дептир. Бут кийимди желтип бүттүң сен дептир. Десе ата кайгырба, коноктун бут кийимини кийип кеттим дейтимиш. Урматтуу мусулман bir тууганым, таам dinimizdeki en ulu soğuk işlerden muhtaçlarga tamak berүү. Bugün tilekке karşı biz imandan, İslamdan alыстаган сайын кейде чочун эмес, кейде өзүбүздүн bir туугандар келсе үйгө баткыза албай калдык. Каарыган ата-энени баткыра албай калдык. Тамаша чындыкка жанаша болуп калды. Кээ бир намыс кылыш керек. Үйүңө туугандарың келген кезде кабагыңа кар жаап, эмне болуп атабыз? Кайда баратабыз? Аллах Тааланын жана пайгамбарды үндөгөн эң улуу ахлактардан болсо,
İslamdın, musulmançılıktın bir alamat belgilerden bolsa. Allah tabaraka imandın belgisi. Ve men yu'min billahi vel yevmil ahir felyekrim dayfa. Allah Taala'nın barlığına, birliğine, kıyamet gününe işengen adam işine özü mü? Felyekrim dayfa, imandı sıylasın deydi. İmandı da sıylay albay kalıqtı.